завжди з гэтага пачынаецца розная лухта. Дам які-небудзь бобер зараз выскочить. И все, далее не полезу. Холодная вода, нога мерзне. Куди я кинул? Что не зробишь, то куди только не залезешь, дзеля гэтай рыбы. О, закинул файно. И не бярэ. Так, зараз. Все, застаюсь тут. Не, нормально все. Жить буду. Так, крочым далей. Шикоўны краявід, але нічога не бярэ. Рыба. Атрымаў некалькі паклёвак, рэалізацыі ніякай. Да і паклёкі такія. Так што буду вяртацца да машыны. Там яшчэ каля машыны ёсць цікавае месца. Там сябар, напэўна, ўжо аплавіўся. Ну, паспрабую я палавіць, мабыць, мне таксама пашанцуе. Ну, як заўжды, хочацца ж нейкі трафей і што-небудзь цікавае, незвычайнае. Эмоцыі гэта наша ўсё. Дзеля гэтага на рыбалку, на рыбалку і езжу. Не за рыбай, а за эмоцыямі. Таму што з гэтых эмоцый і складаецца гэтае жыццё. Так што неяк так. Ладно, нешта мне філасофію пацягнула. І гэта я не піў. Дарэчы. Лисички. Забираю круху, додам. Буду смажить колбасу. Додам лисичек. Нигде тут яшчэ бачыў. Так, рыбалка ператвараецца ў грыбалку. Ось здабыча. Не шмат. До речі, не видиш, што вузелька загреб. Трэба ў сябра будзе спытаць. Не шмат, але як добрый додаток и приправа да вечеры будем. А вот любимая частка моих подорожжаў. Пробирание праз крапиву. Альбо крапиву. Калі развеет. Так, вот то место, якое я хотел обловить. В всяком выпадку поглядеть, что тут отбывается. Шмат слядов, напевно, звяры. Так, ну, думаю, затрымаюсь тут. А потом пойду вниз. Вниз по плыни. Все перерыто. Треба вельми осторожно тут ходить. Хоть бы окунька якого зловить. Все ж таки веселей было бы. Бобры. А самое. Наловился. Боты по самое и не допомогло. Курва. Так. Наловился рыбы. Ненавижу бомбу. Не бачно было, травой зачинено все. Комары где-то. Не, думаю уже. Пойду уже горбатый попью. Цікавый. Не, яшчэ треба вон туди закинуть. Не сидите дома, ходите на рыбалку. Тут весело.
сапраўдныя эмоцыі. А настрой добры, дарэчы. Зараз трэба неяк знайсці гэта ўсё памыць. Сябра кажа, трэба яшчэ і на іншае месца з'ездзіць. Ну я нават не ведаю. Ну калі толькі там вось такія шчупакі. Куды шлях мяне завёў? Такая вот рэчка. Будем ловить окунёў. Ці яшчэ кого-нибудь. Ну я збіраюсь половить окуней. Мабыць, нейкі шчупак. Першая рыба. Такі неблагі акунёк з-пад броўкі, з-пад таго берага. Ну гэта хоць што нешта ўжо. Яе адсюль. Маленькі яшчэ. Праверым, ці ёсць у нас сябры. Не, сяброў нема. Самотны акунь. У мінулым годзе тут лавіў, лазіў там пад тым дрэвам у вадзе і цягаў адтуль акуней. Спрабуем паглядзець, што ў гэтым годзе. Дарэчы, там тэлевізор нечы стаіць. Нехта пакінуў. А мы гэтым не будзем замінаць людзям. Ёсць. О, акунь. Яшчэ адзін акунь. Невялічкі на сярэднюю вярчалку. Ось такі прыгажу. Всё. Пачну з гумы. Ось такого вібрахваста. Добра кажу. Не, рыба тут павінна быць. Што не так. На дрэва закінуць. Гэта ловіць шчупакоў на дрэве можна, але неэфектыўна. Так, што тут? Что тут кидать-то? Так. О. Калі рыба актыўна, яна павінна клюнуць. Бока тут. Не, шчупакі тут павінны быць. Як гэта рэчка без шчупакоў. Як некалькі паклёвак адбылося, але безвынікова. Буду рухацца далей. Месца прыгожае. І нічога не замінае ловіць. Але ўсё ж таки трэба шукаць актыўную рыбу. Стронга, курва, сышла. Бляха.
Ну от, зараз тут треба шукати нове місце. Так, ну хоч не стронга, але все ж таки лепше нічого. Зараз. Ось такі справи. А могла быть добрая рыбина. Ехали мы, ехали и приехали за водой до такого вот костела. — 1424 год. Вышел вокруг костела. Там негде криница. Сябр пошел за водой, а я тут нашел вот такой краевид пригожий. Озеро, сажалка. И на костел поглядел, и рыбу половил. Все, напился воды, набрал воды. До речі, неблагая вода, смачна. Ну, просто вода, але смачная. Все, далі рухаємося наперед до наступної речки. Так, ну що, ми доїхали, ми на новій речці. Як бачите, я так опранутий не тому, що мені холодно, а тому, що тут комари з'їдають так, що быццам бы зараз тебе схопить и туды в лес затягнуть и там сожруть. Только их тут. Но вот это пшикалки розные не допомагают ни разу. Сам задыхаешься, а комарам все равно. Вот все такое пригожее место. Приехали. Тут ніколи не ловил. Речка-то тут есть розная рыба. Застался. Ну, буду ловить розную рыбу. A few moments later. Так, все. Вертаюсь назад. Розетку крапиву. Поглядел, не мое. Не для меня тут местины. Особливых никаких принад для головня у меня нема. То, что была одна, я оторвал. А вот две оторвал. А тут в основном такие местины. Вот, такий прогон. Пригоже, конечно. Напевно, зберу свою поплавочную воду, мабуть, спикер достану. И на этом повороте там ямка есть. Половлю крыху. Коли я ще поспею. И завтра зраниться так само там буду ловить, потому что ну, со спиннингом тут мне нема чого робити. Только закинул, навіть ще не прикармливав. Просто кукурузину повесил, так як повдонку туди закинув. І ось така добра плотка взяла. Навіть не збирався зараз ловити, думав, ну, що подрихтувати до ранку і з раниці почати метанкерван вже на поплавок ловити. Не навіть рибу брати нікуди. Вона тусує тюль. Куди поділись вчорашні плотки? Рознавайся.
поїду в інше місце і погляжу, що там. Цікаво. А тут ні холери не бере, тому нема сенсу тут сидіти. Тарпани? Да. Так стой, спинись. Я з лужи виїду. Здорово. На свободном выгуле таким. Ну. Так нічого внимание. Не, боятся. Лепше руками не чіпати, боятся. Угу. Что ты там машину обнюхал? Да. Ось встречи бывают, когда ездишь на рыбалку. Все, бывайте, кони. В моим люстерку конь. Ой, пригода. Мгм. Мне конь в люстерку язык показывает.